Dewi Sayun Jano Gandhi Matur nimang inggih riwawu kadiasa punika malih daging bawas idena kelingsir nemangkin malih punika ide Dewi Sayo Janugandhi nimangga resi janten Gantun Ainggih Ratu Maharesi dahating mau tamu nemangkin purun malih titiang matur menawi dangkani ratu kantun punika eling ring semayan titiang menawi punika kantun nyenangan ratu eling risajroning semaya utawi janjin titiang sanes sampun aturan titiang sapa sira ngicen tamu sejroning daging sumayan titiang janjin titiange punika benyang pungkur sapo sireja sane meresidayang yen paca mapai cotambo ring angan titiang tur sidang sang sane sampun marasidaya mapai cotambo ring titiang naler marasidaya ngeraris ngicala utawi nyegerang minekadi penyungkan ring anggan titiang titiang sang nambane nah kalau dituraris wenten minakadi daging panumayan titiang janjin titiang punika saposira sane sampun marasidaya nyegerang minakadi penyungkan titiang misadia nyeng titiang jagi ke anggen rapi ya wawu pisan
Kalaning sampun parasida puput mebawas kadiasa punika minakadi dia saya jana gandi ya jukung ekan das pramangke wenten punika jukung sane kelinggihin antuk ide maharsi pengkalih dia saya jana gandi kandas punika paramangkin nah maring dalang tukang wenten raris kandas jukung sane katumpangin nantuk sang kekalih wantah kantun irike ring tengahing duka dah jukung eka ganja pacang bausa ingian jukung sane kandas punika ring tengahing duka uyakti punika wantah kaganjel antuk biasa manado kalaning punika Dewa Ratu Agung wenten jukung kandas iri kering tengahing duka pramangkin punika dados pula gelisah ngantuk nyari tayang wenten raris pulo sane mawit saking jukunge punika ngeraris kaicen aran pulo duwi poyane ngayuwati ya